Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2. Puong ya matsoho ke tsamaya le Augustine Letlalo empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. We're working very hard here and people are contributing, everyone is talking. So it's great, it's a good start to the GNU. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tholeditse ditlhophiso tsa letsatsi la pele la kopano ya kabinete ya mmuso wa naha wa kopanelo ke hore GNU. Mme Florence Ratzilane ya ka lebella affidavit ga go nna mo ba reng ba mo file tšhelete itla ka letsogo goba through another means wa transaction go kwagala gore bo gona le middleman in a form of kabelo. ANC province ya Limpopo e tobokeditse ntlha ya hore ha ona mabaka a utlwahalang a ho behelwa ka thoko nakwana ha motlatsi wa yona wa modulasetulo wa province. Iphindlela esingagwema ngayo ukuthi enalemlilo le ingabhebhetheki ngalendlela ebhebhetheka ngayo. Palo ya bafu e nyolohetse ho supa ka lebaka la mello ya hlaha province ya KwaZulu-Natal. Tsona re dithagola semmuso jalo ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o tholeditse ditlhophiso tsa letsatsi la pele la kopano ya kabinete ya mmuso wa naha wa kopanelo ke hore GNU. Kopano ena ya matsatsi a mabedi e tshwaretswe Pretoria. Mopresidente Ramaphosa o tholeditse matona batlatsi ba ona ditonagolo le balaodi ba baholo ba kopanong ya sephiri ya kabinete e le o rala mananeo a reretsweng kgolo ya moruo wa Afrika Borwa. The GNU is up and alive and working. We're working very hard here and people are contributing, everyone is talking. So it's great, it's a good start to the GNU. Letona la motlakase le energy le tekile maano a ho eketsa phepelo ya motlakase ka di megawatt tse dikete tse 2.5. The 2,500 megawatts from nuclear is not a panacea, it's just part of the totality of the mix. If you think of the mix, it's over 50,000 megawatts, so it's just a small part of the mix. You are absolutely correct. I think the initial efforts to procure this nuclear, first it was talking over 9,000 megawatts, now we're talking 2,500 megawatts. So it talks to the scale and pace that we can afford. Mohlopholli wa ditaba tsa dipolotiki o re ona ke monyetla o motle ho mekga dipolotiki ho ntsha maikutlo a yona ka diphephetso tse tjametseng maAfrika Borwa. This is the right opportunity for the different political party leaders to express their views on issues that they consider to be challenges facing South Africans. All these political parties during the campaigns were able to outline their plans. And this Cabinet Lekgotla gives them an opportunity to raise those issues from a government point of view and as people that are given the responsibilities to provide solutions to these challenges. Mopresidente Ramaphosa o tla teka sephetho le maano a fihlelletsweng ke kabinete lekgotla ha tla be ya bula parlamente ka labone la bekeng e tlang. ANC province ya Limpopo e tobokeditse ntlha ya hore ha ona mabaka a utlwahalang a ho behelwa ka thoko nakwana ha motlatsi wa yona wa modulasetulo wa province Florence Ratzilane ka ha hona diqoso tsa ditlolo tsa molao tse hlahletsweng kgahlano le yena. Bora dipolotiki ba tsebahalang ba bile le kabelo ya ho ngoka bommasepala hore ba tsetele bankeng ya VBS. Masepala wa Vembe ke o mong wa baneng ba tsetetse ho yona. Ho tsala jwalo ANC re ha ona bopaki ba hore Ratzilane o bile le kabelo ya ho putlameng ha banka ena. Mme Florence Ratzilane a ka se kgone go step aside gobane she is not criminally charged. Mme Florence Ratzilane ya ka lebella affidavit ga go nna mo ba reng ba mo file tšhelete itla ka letsogo goba through another means wa transaction go kwagala gore bo gona le middleman in a form of kabelo matsepe yo le gore a rena le botlhatsi ya gore na tšhelete a e kgopetšego ka leina la Comrade Florence e mo fitlhetse na. Batho ba bang baneng ba tsetetse bankeng ena ba ntse ba swabisitswe ke ka moo ho sebeditsweng le ho putlama ha VBS ka teng. These 30 years we expected that the current government would protect that which belongs to blacks, but it didn't happen. Instead of the government protecting
it initiated that this happened. Because that started with the Treasury. When he recalled the investment made by the municipality into the bank, they knew very well that by recalling this investment, the bank will have a cash flow problem. And that's what happened. But that could be fixed if they were positive in that, they want to correct the mistake. At the same time, they want to protect the bank. Dikitikete tsa batho ba neng ba bolokile tšhelete ya bona bankeng ena ba ntse ba emetse go tlisetswa tšhelete tsa bona. Ha re tloa Limpopo re fetela Free State mo re fumanang hore baahi ba masepala wa Maluti a Phofung ba re baetapele ba hlwele ho pholosa masepala. Sena se tla nakong ena eo ditshebeletso di putlameng masepaleng ona. Baahi ba tetleba ka maemo a mpefetseng a masepala wa Maluti a Phofung ba re maemo a mpefala le ha masepala o beilwe tlasa tsamaiso ka makgetlo mme le baahi le bona ba ipilaetsa. Ba re pharela e kgolo e tsebahalang ya metsi le motlakase ha jwale e se le tlwaelo. Ba bolela ba qeta dibeke ntle le metsi athe ha ho kgaoha ha phepelo ya motlakase kapa load shedding e tla hanyane ho maemo a motlakase ao baahi ba thulana le ona qwaqwa. Re hloka batjha ba tlo kgona ho ntshetsa masepala ona wa rona because batho ba keneng ona tjena ha bana lona lerato. Mona batho ba rona motlakase o tsamaya at a time 6 hours, 8 hours, 10 hours. Re jwetswa ka hore motlakase wa ime. Lebaka le ke reng e putlame ka tsela e tshosang ke hobane ka haro masepala wa Maluti a Phofung ha o ka wa sheba ho tloa 2021 ho fitlela hona jwale e le 2024 ho so tshintshwe bo majoro ba bararo. Tuesday ke gola no tsena sena le 4 weeks ever since the last time bana ba gola ba sa patalwa di overtime tsa bona ya ba decide hore bona ba tlo sebetsa ntse ba patalwa di overtime. Mmuso o behile dikgwedi tse 3 hore masepala o be le motsamaisi wa ka dinako tsohle ho lokisa mathata a tsamaiso. Rana tla re fa chance e golo bakeng sa ho fihlela se re se lakatsang hore no re bona ona le botsitso masepala o qala lwantsha tse ding tsa di challenge tse leng hore no di batla di bona la di le golo di kang kana konyana re no di lukisehe. Haufinyana ho tla romela motsamaisi wa nakwana masepaleng o mo ho lebelletsweng hore o tla tlisa botsitso masepaleng. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Qwaqwa. Re ntse re le Free State re fumana hore masepala o moholo a Mangaung o thakgotse projeke ya dimilione ya phepelo ya metsi le projeke ya dibaka tsa mararang. Projeke ena e tla tswela pele nako e fetang dilemo tse pedi. Meyara wa masepala ona o moholo wa Mangaung o re ha o sa rarollwe qaka dipeipi tse dutlang ha jwale ka 2030 masepala o sente tse fetang 60 tsa metsi. We are now putting measures in place, and one of the measures that is quite critical is to address the pressure point where our bursting of pipes must be contained and controlled. This has to do with the upper and the lower lying areas, especially at a point when water doesn't get utilized. Haisale ho tloha selemong se fitileng masepala o tobane le mathata a phepelo ya metsi. The colder it becomes, the more the freezing point it reaches, and the more the ice you realize in our pipelines, especially when the water tend to be stagnant and no flow is happening. And that icing, when it come across hot water in the morning when people are preparing to go to either work or school, the combustion that meet the two consequently result into explosion. That's simple science, and that then would lead to the leakage. Phepelo ya metsi a lekaneng e bohlokwa le a kgatello ya ho pompa metsi e le hodimo haholo. The water gets collected at a reservoir and then it gets distributed. So we don't want to avoid pressure because we still have a minimum level of service that we need to give to the residents, meaning that when you open your tap, you have sufficient water coming out, that it's not trickling too much. So we have a minimum level of service which is prescribed by the municipality. So we need pressure, we just need to manage excessive pressure while also adhering to the minimum level of service.
Nthatisi o re tahlehelo ya metsi e tla dula e le teng empa ba tla sebetsana le ho tloswa ha ho hokelwa ha dipeipi tsa metsi ntle le molao. Mme hang ka mora papatso go utlisetsa ditaba tse reng lefapha la puso ya kopanelo la province ya KwaZulu-Natal le re palo ya bafu e bakilweng ke mello ya hlaha dikarolong tse ding tsa province e phahametse ho supa. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Mo ihlokomela hore tlaleho e latelang e kana ya ama maikutlo a hao. Sepolesa sa province ya Mpumalanga se fumane setopo sa mosadi ya dilemo tse 40 a na le metswetsheletseng wa kwa Mphatseni Masoyi haufi le Hatesview. Ditlaleho di kuma ha mosadi enwa a kwetetswe lapeng ha hae. Hang ka mora khitla ka Sontaha setopo sa hae se fumanwe se na le maqeba a mmalwa le lerapo molaleng. Ke lelapa le leng hape le mahlonokong ka mora ho fumanwa ha setopo se seng. Setopo sa Cynthia Shongwe ya neng a le dilemo tse 46 se fumane setsheng sa bafu sa Kamajika. Ho tlalewa ha Cynthia a kwetetswe ka pela bana ba hae ke banna ba neng ba hlometse. Ba habo mofu ba batla tlhakisetso ka se etsahetseng. Uthunjiwe wahamba nawe sangamtholi then ore ngwanabo o kwetetswe mme ba mo fumane setsheng sa bafu a sa apara a robetse fatshe angakagcoki ngitulo. Ba lelapa ba hlalositse ha mme enwa wa bana ba supileng a ile a qwaketsana ka mantswe le molekane wa hae mme ba ne ba ena le kgwedi ba arohane ebile pelaelo ke hore molekane eo o se a tshitsimedi hoba ke molata o neng o sena ditokomane. Singumndeni si confused ore elelelapa ba ferekane ha ba tsebe letho hobane monna eo a neng a dula le yena o ne a sa sa dule le yena bekahlala naye indoda yakhe ayisahlali naye. Sepolesa se hlalosa ha ho sena motho ya seng a lletswe ke ditshepe empa dipatlisiso di ntse di tswela pele. Yesterday we received information of the body that was seen dumped in the graveyard. Fortunately, the family of the kidnapped lady came and they confirmed that indeed is their relatives. Unfortunately for now, no one was arrested. Sena ke setopo sa bohlano se fumanweng tikolohong ya Lowveld nakong ya beke. Mofu o tla bolokwa ka Mantaha. Ka o le leng re fumana hore lefapha la puso ya kopanelo le ditaba tsa marena provinseng ya KwaZulu-Natal le netefaditse hore palo ya batho ba hlokaetseng dibakeng tse mmalwa tsa province e nyolohetse ho supa. Dibaka tse amileng koduweng ena di kenyeletsa King Ceshwayo, Ilembe, Uthugela le Zululand. Mello ya hlaha e qadileng ka Sontaha KwaZulu-Natal e bakile tshenyo e kgolo. Matlo a mangata a tjhele, diphoofolo tse ngata le tsona tsa shwa. Mme ha jwale ho netefaditswe hore ke batho ba supileng ba hlokaetseng dikarolong tse mmalwa tsa province. Re utlwile bohloko hobane e ne e le yena fela motswadi eo re neng re setse le yena. O ne a hlokometse abuti wa ka ya dilemo di 18 eo a etsang sehlopha sa 10. Ore mollo o qadile ka hora ya 9 bosiu mme ore ba lekile ho tima empa ba hloleha. Marena a motse ona a ipileditse ho mmuso hore o thuse baahi ba amehileng koduweng ena. Siyokwakha amaqhinga ukuthi yipi re tlo etsa matsholo ao a tlilong ho thusa baahi ka maano ao ba ka wa sebedisang nakong eo ho leng teng mello ya hlaha. Abantu bamakhosi laba abalinyalelwa baetapele ba entse kgweletso ho baahi hore ba se qale mello nakong ena ya mariha. Re boetse re ya amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho. Letlole la bana la Nelson Mandela le ipileditse ho baahi hore ba hlomphe nalane ya Madiba ka boipopa ngatana nngwe ho sireletsa bana kgahlano le tshebediso ya dikgoka le dipolao tse atileng kwano Afrika Borwa. Bana ba bile le letsholo la ho tsamaya ka maoto dikilomitara tse 5 ho tloha sepetleleng sa Nelson Mandela e le ho tlotla Madiba. Ba ile ba bontsha thabo e kgaphatsehang. Bana bana ba boetse ba ba le dipapadi le boithabiso serapeng sa diphoofolo tse hlaha. Ho bile le kgoeletso e matla ya ho sireletswa ha bana
ka ile mahlatsipa a dikgoka tse jeleng setsi kwano Afrika Borwa. Really, it was to highlight and make the public aware that there's a hospital that exists in Johannesburg that's specifically dedicated for children. And the significance of having children walk for other children is just showing that children can also care for one another. And it's also an opportunity to be outdoor for kids to be healthy and understand the importance of staying healthy and being healthy. Motshehetsi wa semmuso wa letsholo la Nelson Mandela o re maikemisetso a bona e ne le ho ba le kabelo mehatong ya ho fetola Afrika Borwa. Diketsalo tsa kajeno e ne le selelekela sa ho keteka letsatsi la tswalo la Madiba ka la 18 kgweding ena le tsejwang semmuso e le letsatsi la Madiba. Mui kajeno re buisana jwalo le Mphodikgasho eo e leng setsebi sa merero ya thuto ka tshebediso ya technology se trekeng sa Waterberg province ya Limpopo. O ne a le lenaneng la batjha ba 200 ba lesedinyana la Million Guardian ba ipabotseng ka makgabane le kaleng la thuto. O boetsa hapa kgau ya lesedinyana la Sunday World Unsung Heroes 2023. Letona la thuto ya motheo la mehleng e leng Angie Motshekga o ile a moabela kgau ya ho ba titjhere ya boraro naha ka bophara ho secondary education. Mpho ke mothei wa dikgasho board games e leng papadi e thusang barutwana dithutong tsa life sciences tsa grade 12 ho ba le tsebo e toma thutong ena. Re sentse re na le ena ka kwano diphaposing tsa rona tsa kgaso. Mpho ha ke o amohele ho ditabeng tsa rona tsa SABC2. Ke a leboha. Ha re qale mona papadi ena o ne o elelletswe eng ha o tla itheha kapa ha o tla ba le yona? Okay, jwale ka re le tshetse le boletše ke a curriculum advisor ka mo Waterberg district, but before ke joina Waterberg district of education ke be ke le teacher ke ruta life sciences, technology, natural sciences le coding and robotics. Ke ile ka lemoga gore mohuta wa bana ba re ba rutang today a o tshwane le bana ba ne ba rutiwa before. O tlele mo gore bana ba matšetše ke ba re ba bitsang di post millennials, ke di Gen Zs, di Gen Alpha, ba rata o tshwara di phone, all of those things. And so ntho e leng gore ke ile ka ile mo gore ba borega ka pela go ntse o le ko chalkboardong o ba file your back o ruta mola. And then ka thoma gona mo thoma o tja di card box, we would recycle re dira dilo tsona tšewe gore re dire gore thuto e gone gore e thabiše bana. So se ke se lemogileng before ke tlo tla ka yona a board game ke gore bana ba rata go ithuta ba raloka ebile ba tshega. And se sengwe se re se lemogang ke gore go ithuta ka go raloka go dira gore ba kgone go rutana ka bo bona, and then teacher o feletša e le gore ke e ba ntho re bitsang facilitator ya knowledge as opposed to re o kry le gore teacher e feletša e spoon feeder bana jwalo le jwalo. Jwale ka bokgutshwanyane fela o ka re hlalosetsa gona e bapola jwang? Okay, so game ye e na le a board ya gona ka mogare ka mo, and then e na le di cards, and then e na le a timer, e na le a die. Le die la gona o ka le lebelela le na le 1 le 2 le question mark. Question mark ke mo ile gore teacher e tsena gona gore ge ile gore ngwana o fošitše le die, and then o move up piece ya gage morago ga go lebelela di terminologies go ba mantšo a leng gona a life sciences, specifically because ye ke a life sciences. Ngwana o tlo le ka o tlhalosa mantšo awe, and then the team ye ile gore o bereka le yona ba tshwanetse gore ba mmotse gore na lentšu la le tlhalosang ke lentšu le leng la mohuta mang, and then se direga within 45 seconds ngwana o tshwanetse gore a tlhalose mantšo a leng a 4. And then if I dirile one year it's one a punishment. Or okay, o dirile one or you're going to lose 1 point. Ha o ntse hlalosa jwalo ke kopa o e bule mohimane lapeng a khone go bona tse ka hare ka mono ha o ntse o hlalosa jwalo. Jwale papadi ena le kenyeletsa batswadi jwang kapa o kenyeletsa batswadi jwang hore le bona ba se ke ba salla morao e be karolo ya thuto ya bana ba bona? Okay. So batswadi go tlonya ke ga gore ba tsebe life sciences le bona, mara se ile gore ba ka se dira ke gore ge ile gore o nyaka gore ka le motswadi jwale ka ngwana at home ba tlo lemoga ba lebeledi gore go na le di terminologies tša life sciences mo. So ntho nngwe e leng gore motswadi a ka e dira a re ge a le ko gae ke go balela ngwana di term tše ngwana a nama a thoma o leka go di tlhalosa those terms, because ntho game e nyaka go ralokiwa ka di team. Ge le ka lebelela mo re na le our piece e leng gore each team e tla be le gore tshwere piece ya yona. This one ke green, go na le tše di red, go na le yellow jwalo le jwalo for the designated teams. So bana ba tshwanetse gore ba compete ba leke go lebelela gore na which of those teams can go from the start
start sa rena ke se mo ora re ba tla be ba thoma mo all the way to the stop ge le ga lebella batho ba bantši ge ke ba bontšha ba re hey man nto ka re ke 30 seconds so se e leng gore ke a ba lemoša sona ke gore ka go raloka tsona some of these games tše e leng gore di gona re thoma go lemoga jwale ka young educators gore mara dilo tše re ka di tliša ka mo tlelaseng because ka mokgwa di re thabišang ka gona di ka thabiša bana ba rena gomme at the same time tša dira gore ba kgone go ithuta ebile ba raloka as I've already said. Empa thaselo ke kae ba na le thaselo ba na le interest? Yes, go na le interest e ntši re šetše re so this was ye ke box ya mathomothomo e re dirileng there is another box e leng gore re tšee re ra iša to one of the schools gona ka mo Gauteng bana ba bile ba itlala ge ba fetša ba re fa di pointers here and there like ge le ka lebelela our box ke e tšhou e tletše di tšhila ka pela all of those things so the boxes tše e leng gore go dirilwe di-order tša tšona gone jwane ke tšona tše e leng gore re tlo lebelela gore na re ka tšhentšha mo kae le mo kae mara so far as go leka go dira se re leka go se dira it is perfect di principal a di šetše dirile he mon re a inyaka ntho eo a itle ka pela Mpho re lebile go loka nako ya gago. Thank you. Mo ha re fetela dipapading. Papading ya kajeno ya tenese Barbara Krejcikov wa Czech Republic o hlotse Jasmine Paolini wa Italy ka 6-2, 2-6 le 6-4. E ne le lekgetlo la pele bobedi bona bo bapala mmoho sehleng sena. Krejcikov o boetse ke mampudi wa Wimbledon ho di double ka makgetlo a mabedi. Mui tsatsing le nageng tse ka jeno boela kopane le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya botshelela thapama ke yona taba.